një kontribut të madh. Sigurisht ju falenderojmë që edhe pranuat të jeni misafir shkurt, do të ndrojmë sport shkurt për kombëtaren e Maqedonisë. Një koment, duket se me trajnerin e ri gjërat kanë marrë kahje pozitive. Pa dobro, ja mislim сега репрезентацията во последно време може би една позитивна работа, каде што освен резултатите мислам дека исто играта задоволува. На некој начин да не речеме да така го дига рейтингот на нашиот македонски фудбал. Сепак се работи за репрезентација и да почекаме до завршување на квалификациите, да видиме на кој место ќе се пласираме. Мислам дека овие два надпревари можеби за нас се клучни, каде што ни доаѓа репрезентација, по мое мислење најголем фаворит за освојување на првото место, една квалитетна белгиска репрезентација, каде што знаеме кој све што игра таму и во какви све лиги играат. По мене на овие два надпревари што играме на 22 и на 26, најбитна работа да не се изгуби. Ако се победи, дај Боже да се победи, тоа би било уште поголем успех. Мислам дека селекторот Јаневски е на прав пат, на многу кратко време, да не кажам, ги фати конците во своји раце и мислам дека уште подобро ќе играме во овие квалификации. Shpresojmë të jetë ashtu, vetëm për të përmendur se në mesjavë do kemi futboll, Pelisteri Vardari, Shkëndija Renova dhe Bregalnica Napredoku. Ishte kjo e tëra rreth futbollit vendor, rreth kombëtares dhe problemeve që janë në numër shumë të madh. Kalojmë për të rikthyer Ilievskit emocionet e ndeshjes së mbrëmshme me Kozhufin, me materialet nga Liga e parë e basketbollit të Maqedonisë, kuptohet nga volejbolli. Лирија го совлада Кожув со 79-78, прекинувајќи ја серијата од 9 победи поред на гевгеличани во првенството. Кожув подобро го отвори надпреварот и по нешто помалку од 4 минути игра поведе со 11-2. Сепак, по тајм-аутот на домашниот тренер Маријан Илиевски, младиот Бобан Стајич со реализираните 5 поени и асистенцијата до Симич ја предводеше Лирија до серијата од 8-0. Од тој момент па до крајот на првото полувреме, генерално се играше кош за кош и на пауза се замина со минимално водство на Лирија од 38-37. На стартот на последната четвртина, Кожув ја анулираше негативата и се влезе во максимално изедначена завршница. Перо Блажевски погоди важна тројка за Кожув, но следуваа по две погодени слободни на Симич и Радуновиќ, а Лирија водеше со 77-75 во последната минута. Следуваше реализацијата на Мијајловиќ за изедначување, но веднаш на спротивната страна врати и Тасовски. На 7 секунди до крајот Мијајловиќ го погоди првото, но не беше успешен во второто слободно фрлање. Сепак, офанзивниот скок на играчите на Кожув даде шут за победа. Пековиќ не успеа да реализира и Лирија прослави триумф од 79-78. Ова беше седма победа поред за Лирија во првенството, а воедно и прв пораз за Кожув по 10 ноември минатата година. На табелата сега три екипи – Кожув, Лирија и Фени Индустри. Имаат ист број на бодови и последното коло, закажано за наредниот викенд, ќе го одлучи првопласираниот тим на крајот на првата лига, односно пред стартот на Суперлигата. Во тоа последно коло, Кожув го пречекува Фени Индустри во дербито, а Лирија му гостува на Пелистер во Битола. Уште се среќаваат и Струмица Куманово и Вардар Работнички. Ендрко на Лига Непарт волејболит на Вен тужвилуан дешете Джирос Виет. Шкандијаете Товас па проблем мунди Борец Бракон ме резултатин максимал 3-0. Куќезинјт ушфаќан ме Лојта Сигурд dhe авансуан 1-0 pas setit të parë, të fituar me rezultatin 25-12. Në setin e dytë, Borec Brako ishte pak më rezistues, por gjithsesi Shkëndija fitoi 27-25 dhe avansoi me 2-0, para se të marrë bindshëm 25-16 setin e tretë, duke mbyllur takimin me fitore maksimale. Në ndeshjet tjera, Liria ka humbur në fushë të Strumicës me rezultat 3-0. Vardari në fushë të vet fitoi 3-0 Sushevën, ndërsa Sinalkos i ka takuar me rezultat zyrtar takimi me Kumanovën. Drone should hit you in just a few seconds. The supersonic drone should hit you in just a few seconds.
Klubi i Mundjes Liria po i kthehet rrugës së vjetër të sukseseve. Pas suksesit të fundit në Paris, klubi i Mundjes Liria gjatë fundjavës së kaluar arriti që të shkëlqejë në Koçan në kampionatin shtetëror të Mundjes për kadet. Pas suksesit të madh që e korëm në Paris, e radhës ishte edhe kampionati më i rëndësishëm, kampionati zgjedhor për kadeta, që ku klubi i Mundjes Liria fitoi 5 medalje të arta, 3 të argjenda dhe 3 të bronzë. Ky ishte një sukses shumë i mirë, deri tash kjo gjenerat nuk ka pas drejt për kadeta, si vjet është hera e parë që i kanë drejt dhe i morën 5 medalje. Tash i kemi 5 kandidat në kampionatin evropian që do të marrin pjesë në Bar të Malit Zi. Do të jetë një verë nxehtë dhe me plot aktivitete për klubin e Mundjes Liria, e cila do të karojë në turne të ndryshme evropiane para se të shkojë sërish në Paris. Ky rezultat na jep kurajo që të vazhdojmë me punë, kemi edhe turnire tjera që do të marrim pjesë në 2 turnire tash në Bullgari, pastaj një turnir në Turqi dhe vazhdojmë me turnirin, jemi të ftuar sërish në Paris në turnirin që ishim vjet dhe bashkarisht me kampionatin me kombëtarën e Francës do të zhvillojmë edhe përgatitjet deri në kampionatin evropian. Lajmi që mundja mund të mungojë nga lojrat olimpike të vitit 2020 ka goditur edhe mundjen në Maqedoni. Drejtuesit e lirisë besojnë se mundja do të mbetet aty ku ka qenë, si sport më i vjetër i lojrave olimpike. Kjo është një brengje e madhe për neve si sport, se një ndër sportet më të vjetra, sporti i mundjes në lojrat olimpike, kanë dhënë propozim që 2020 të hiqet nga programi i lojrave olimpike, po shpresojmë që do të luftojmë deri në fund që sporti jonë mundja mos të tërhiqet nga lojrat olimpike, ku edhe tash javën e kalum Irani dhe Amerika, kundërshtarët më të mëdhej që kanë bërë bashkërisht edhe ato një protestë të madhe për sportin e mundjes. Është menduar edhe strategjia e protestës në Maqedoni pasi planifikohet unifikimi i klubeve të mundjes në protesta të përbashkëta për propozimin e fundit të Komitetit Ndërkombëtar të Mundjes. E kemi edhe atë plan që të bëjmë një mbledhje bashkarisht dhe të vim të protestojmë edhe ne sikur gjithë klubet e botës dhe federatet e botës që protestuan për mos largimin e mundjes në lojrat olimpike. Me ose pa mundje në lojrat olimpike të vitit 2020, klubi i Mundjes Liria nuk e ndal punën e vet. Trajnerët dhe drejtuesit e klubit besojnë se pas shumë vitesh më në fund kanë disa gjenerata të cilët mund të shkojnë deri tek majat e sukseseve të Shaban Trstenës dhe Shaban Sejdiut. Drone should hit you in just a few seconds. The supersonic drone should hit you in just a few seconds. Mund si të treguan talent, gjithashtu edhe Shkëndija volejbolli ka startuar me sukses. Ne do vazhdojmë edhe pak për të folur për basketbol. Marian, folëm më herët për gjitha çka ambicjet për ecurinë e skuadrës suaj. Si e shihni ju luftën për titullin e kampionit? Është Kozhufi aty? Па вака, значи, ние во моментот го делиме првото место со екипата на Кожуф и екипата на Фени. Значи, во нашата меѓусебна резултатска предност сме во предност со екипата на Фени и во негативови однос на екипата на Кожуф. Сите екипи се квалитетни и изедначени во ова првенство, така да во оваа ситуација многу голем аудит ќе биде ке екипите значи за среќа на екипата на Кожуф, адутот кој што беше спортска среќа го пратеше во овој дел повеќе отколку нас останатите екипи. Следниот викенд значи завршува редовното коло пред стартот на Суперлига. Кожуф е екипа која што го пречекува екипата на Фени на домашен терен, а ние гостуваме на гостински терен во Битола кај екипата на Пелистер. Значи, гледајќи ги оние квалитет по квалитет екипи, значи Кожуф ќе се соочи Фени со еден пораз кој што ќе биде на домашната или на гостинската екипа, така да тука ќе го одлучува она стартно место кое што ќе биде во однос на суперлигашкото. Да. Сега ние значи можеби и во овој случај
сакаме да биде екипата на Фени победник на гостинскиот терен во Кожу, за да ја добиеме она стартна позиција, нормално после нашата победа во Пелистер, која што спрема квалитетот на екипата и целокупниот, значи гледан квалитет на играчите, идеме на победа, со тоа што би стартувале на прва позиција и тогаш би се соочиле, значи, со оној најголем ривал кој што би го имали, најголем предизвик кој што би бил за нас екипата на МЗТ, која што би го отвориле Суперлигашкото првенство на тој начин и наша, значи, нескромна цел ќе биде стартувањето на првата позиција. Во однос на текот на Суперлигашката екипа, значи Суперлигашкото надпреварување, многу е важно дали екипите кои што се наши конкурентни ќе ги сменат играчите, бидејќи приодниот рок за промена на играчи трае до самиот старт на Суперлигашкото првенство. До тогаш, значи, не знаеме со која екипа ќе се соочиме и дали ќе биде истиот ростер на играчи. Значи, сето тоа ќе трпи. Да, тоа влијае многу заради тоа што до сега веќе сме запознаети со играчите и квалитетот на останатите екипи, не знаеме, значи, дали во тие екипи ќе има промена. Конкретно во нашиот тим, значи, ќе се задржи истиот ростер на играчи. Ние веруваме во оваа екипа која што имаме во моментот, бидејќи имаме играчи кои што се искусни, кои што освојувале првенства, така да нашата насока, повторно ќе кажам, ќе биде атакување на еден висок пласман. Erush, si e komenton në curin basketbolin vendor? Mendoj do të flas pak më tepër për Lirin, po duke mos përjashtuar edhe skuadra tjera, i kam përcjell ligën e basketbollit edhe gjithmonë kam qenë afër Liris dhe kemi biseduar shumë haptas edhe me trajnerin Ilievski për të gjitha problemet dhe ecurinë e ekipës. Shifet që me të vërtetë është dhënë një mundi i madh në këtë skuadër dhe ka bërë një ecje graduale, mirë po shumë të sigurt dhe që është për të përshëndetur, do thotë, si kryesinë e klubit, gjithashtu edhe punën e trajnerit Ilievski. Njështu është punuar shumë edhe në grup moshat e reja dhe mendoj që basketbolli do të ka një perspektivë të mirë shikuar në aspektin e të gjitha të arriturave si në reprezentacion, gjithashtu edhe në lojat që janë zhvilluar edhe në vetë ligën. Mendoj që Liria është një prej skuadrave detyrimisht që duhet si vjet të fitojë diçka, ka pasur kohën e mjaftueshme për të mbledhur veten dhe për të grumbulluar një skuadër të mirë. Gjatë përgatitjeve që zhvilloi ka mundur shumë ekipe të mëdha. Gjithashtu ne kemi parasysh që Liga e Kosovës është shumë e fortë, ndërsa Liria mundi kampionat e vjetshëm trepçën. Në kampionat shtetëror është një kohë të gjatë 7 ndeshje pa disfat, edhe presim që edhe Superliga kur të filloj, Liria të tregoj pikërisht në atë moment edhe forcën më të madhe. Vetëm ju lutem shkurt për fund, deri tani pak a shumë keni parë të kualitetin e skuadrave rivale, në anën tjetër MZT Skopje u paraqit mirë në ABA League. Sa mendoni që keni fuqi për të përballur me MZT Skopje, sipas ditë gjasave konkurrenti kryesor për titullin e kampionit? Па видете, МЗТ е еден сериозен проект, значи за наши услови, сето она кое што беше прифатено пред почеток на Јадранската лига, секој пат оние, значи, душебрижници секој пат најавуваат некакво лошо представување на секој пат на нашите домашни екипи, гледајќи ги, значи, ростерот на играчи и стручниот кадар. За жал, тоа е за среќа, значи МЗТ направи еден добар резултат во таа Јадранска лига, ја представи македонската кошарка во едно високо светло. Нивниот резултат е, значи, неминовен и е за поздрав и сигурно ќе биде голем предизвик и за екипите кои што се во оваа Суперлига, кои што настапуваат само во домашното првенство, значи да дадат едни добри квалитетни надпревари и повторно ќе кажам дека домашното првенство, судењето и начинот на играње во домашни услови е сосема поразличен од она кое што е критериум во Јадранската лига. Значи, македонската кошарка во однос на она кое што Јадранската лига е неспоредлива. Меѓутоа е, за жал, и потешка за играње. Потешка заради тоа што сите ние се познаваме долго време, сите тие играчи, значи, во оној скаутинг кој што ги имаме, веќе ги знаеме нивните слабости и добри особини, многу наназад повеќе отколку она што е нов почеток и еуфорија на МЗТ во Јадранската лига. Така да мислам дека МЗТ ќе се соочи со овие први 5 пласирани екипи поединачно, подеднакво, значи, со сите, со не толку лесен залак за екипата која што не представува надборот Македонија.
Urojmë që të jetë një garë e shëndosh, e gjitha në interes të kualitetit të përgjithshëm të basketbollit të Maqedonisë, kaq nga sporti vendor, folëm për futboll, basketboll. Kalojmë në fund, kemi edhe shumë pak kohë deri në mbylljen e emisionit Pro Sport me një përmbledhje të ligave më të forta europiane të futbollit për të rikthyer me një debat të shkurtër për të ngacmuar dhe për të mbyllur emisionin Pro Sport.